March niriat kumsang ni somni panga hania Rainbow Mizo Channel clear tu le ngai thatu te chibai kan buk thau achau US President Donald Trump chuan Russian President havau veta Russia laka hrekna na tak ape mai thai hani heti rol hian Iran nena nuclear deal siam aduni ti hria tirbok Canadian paro thap Captain Canada tia hansai trin chuan US saron vau tatal talmai engponi se heng chanchin tharte kan lu chil ma hian kan video like le comment te milopek sakle thau turin kangen chau ani kan hriat tawngin President Donald Trump chuan Canada sarkar laka chia zasom ni panga lak atumani kha heiwang hian Captain Canada tia hansoi trin Ontario Premier Doug Ford chuan Donald Trump tariff lak chanle na turin US state thren khat ten electric power hanlak lut tangin chia zasom ni panga hanchoi ve donani tin hapong ve tarup maya hei hi thotan ni tangin kalpui turane hati Captain Canada hanti mai Ontario Premier Doug Ford hian hasoi dan chuan thakhat chung velatan US chuan tariff chu tikhot lai le rimasela Ontario chuan United States laka phubalak na tur kong chu kanzo chunjom zeldona US state thren khatia thilin thak danglam lian tak mai hatheng donane hati Ontario hi Canada provincial capital pakhat ania tichuan hetatang hian US state heng Michigan te New York te Minnesota te hian electric power tamtham tak mai han peluta Michigan New York le Minnesota te hian heng electric power te hi han leilut ani tichuan karle thotan ni tang hian heng an electric power leilu tang hian heng state pathum te hian karle thotan ni tang hian chia zasom ni panga hanchoi to dona hei hi US President Donald Trump inremna thuthlung bo chia Canada sarkar laka chia sangjok lak atum chanlet na ne hati hemi chungchanga Fox News in report anpek chunjom dan chuan he thil hi North American Free Trade Agreement NAFTA tia hansoi thin chu President Donald Trump hian bo chia in Canada le Mexico laka chia sangjok lak atum wangania President Trump hian Free Trade Agreement kalpui le ri tur hian tariff sangjok latura halruam man na chu ti khotlai hani ti apon le hnuwa po Captain Canada Doug Ford hian Ontario chuan electric power atanga chia zasom ni panga la katum hi kalpui tang hantum thawani tin han report ani Nizan Khan Doug Ford hian CTV News na interview anei na ronsoinon lein America chuan thil diklo takin hatia tichuan tuna hian ti chunjom rilowin April nin hitang hian Canada bungrote tangin chia sangjok laturin ruamman hani thoboka chuwang chuan kaini point tunkar thotan ni tanga Ontario tanga US in electric power tam tak alak lu le aleime ka hian chia zasom ni panga latura ruamman na chu ti khotlai ve tumna haumlawa kaltlang pui hani donane hati CTV News chuan report an pek danin President Donald Trump hian Canada sarkar laka chia sangjok latura ruam manna hanai masakber tangkhan Ontario Premier thuchuak khi mipui tam tak ten hangai chang thupa mase hunrai tak chung angoi nuwa tuna chuan tollet le mia tolo turin thutluk na hasiam ta US state pathum ta chau hi ado dalawa US sa farm trang lian tak tak ten Ontario Canada tanga electric power hanlak thin po nasatakin chia ti san ani donani ti asoilok boka President Trump hian athil tum hi hakaltlang pui zelani chuan chia hi zasomnga ti san haninga topsan lawa hakal chunjom zela Canada bungruat tanga chia sangjok anla chunjom zelani chuan electricity tanga America laka chia kanlak tur hi za pon ti san ani donani hati Ontario Premier Doug Ford Captain Canada tia hansoi hian chanle wang thatak anaya Canada mipui tele anramta na malak na halo nei toa tloma nungtol atum ngai lowa European Union laka po tlom du lo hania Canadian mipui ta na pasal thale mi huaisanani tin hansoi thin hane tichon chu tianga anram le Canadian hote mangai tu Captain Canada ti hiala hanlo soi thin Doug Ford hian adurum viau toa CTV News chuan report an pek danin mipui ten han bai seile an ngai chanangin hatrong chuak lok lawa
mase Canada hian harsat na atok ngai donani ti achian to wangin US state pathum telaka chiasang tak latura thutluk na halo siam to chu ti khotlai hatum velo mai nilawin industry lian le company lian tak tak ten han electric power han la katangin chiasang jok laturin rom han na hala siam zui mek boka mase heta hian hala top chung lawa economic lampanga US in foreign policy hakalpui tam taka hian President Donald Trump thutluk nale adu danang chau nilawin President Donald Trump hi engemo manga thunun tu hanom niin harkhatlata tuna foreign policy akalpui zonga athuak burber chu Elon Musk in haringta hane tichon Ontario Premier Office thupuang tu Ivana Yalich chuan Ontario Premier Doug Ford hian President Donald Trump tuna khovel ramsang saklaka chiasang tak tak maila tura malak na tele foreign policy akalpui dan tamtaka hian ama du thanale adu thu samang nilawin achunga ama control tu midang hanom ni na hria tichon chutianga US President Donald Trump thunun tu nia hariat chu Starlink company nei tu Elon Musk hi hania heiwang hian Ontario Premier Doug Ford chuan Elon Musk company timaila Starlink nena contract an lo sign to US dollar makta duai zachuang zat chu akan sel ta nei tin hapuang zarbok US administration dinglaya top figure ti hiala hansai thin le Kovela pahausaton to Elon Musk po launa hanai chuang lawa Doug Ford hian CTV News nena hasaidan chuan Elon Musk hian Starlink company tan hian Ontario nena kanin remna aya lok jok hi Kovel ramdang le mundang khoya ma amudon lawa mase Canada sarkar laka hanthil tiwang hian Elon Musk le Starlink company te hian contract sign puitur dang hanzon hangai to ni hati Captain Canada hanti Doug Ford hian hei chau hi halasoi chuang lawa tuna hian US company rang ten US dollar tlukle dingon somthum vel zat virvel natur Ontario hian ngai toin in biak na hanai meka mase heng zongjong hi voina tang hian ti to mania Ontario chuan US farm hotel na hetianga thokho tura inremna thuthlung zia hi akhapani hati Nizan Velkhan breaking news som chuai maya US media ten Doug Ford hi interview hanai supsupa chungjinga chuan Fox Business in interview hanai na po America chuan thakhat chungvelatan chiasang jok latura harom manna chu hati khotlaya mase heng ati khotlai jinga hian Canada bungrua US salut zongjong atanga chuta za somruk pani chau ti khotlai hania chuwang chuan Canada bungrua tanga chiasang jok za somni panga hanlak na hi tamtak alom bokani Trump hian economic manga Canada hi habei chunjom zelani chuan electric power hanlak lunaman za somni panga ti san hani baka hian hei aya sangdai hian kanla kalpui chunjom zel thai boka New York Michigan le Minnesota te hian za somnga thlenga kanti sana banga harsat na hanatok thayani hatibok heibaka hian Starlink company nen contract unsigned hati top chungchanga po Fox Business zona changin Doug Ford chuan tunakan malak na baka hian American farm American industry lian tak tak tenena inkung kaina kanai tele thoho na kanai dangte po chut cha chunjom zel hani dona rampani Canada le US in kara sumdon na konga inhriat thiam lo ton na omek khi chinfel hani lowani chuan chung US farm dang lom te chuan hantur zeldona hetianga malalo thailo hian President Donald Trump kai khruai sarkar chuan minor luiawangin he thil hi hre tak chungin kantita American mi puite hna ngaidam kadila masemi pakhat mo phurtuama chu President Trump pani hati CTV News in zonan zo changin Doug Ford chuan he malak na hi habul kantan toa kan top le hun tur kan soi thailawa US sian hetianga Canada laka chiasang jok latura hamalak na hi atop san vek ani point keini hian kan top san vengem tiro chulam hoizonga ngai tuana chu engma kanla nei lawa he thila hian kan pen lut toa kan thil ti chu kan hlen chua karingani hati engponi sela hei hian borok aron ti hot chhoviau maya Doug Ford Captain Canada hanti hian bul kantan toa kan chunjom zelang hati hani deu bermaya hei hian ngonglian tak anei theidona achan chu Canada hi US biggest energy trading partner hanti ania energy lampanga khovela US in asumdon pui ramlian ber hani hetiangani chomek lai hian President Donald Trump chuan
Iran nen nuclear weapons chungchanga inremna nayadunit ti asoi chuaka mase hei hi Iranin nuclear ral thuam manei na turatan nilawin Iranin nuclear ral thuam siam chuak lawa nuclear thachakna chu Iranin kongrang tranga trangkai taka haman thaina tura inremna siampui hanidona Ajas le Fox News 10 report an pek dan chuan President Trump chuan Iranin nuclear ral thuam asiam chuat tur vena tan inremna thar siam hadu thu asoya hei hi hunrai tak chung Iran lakatranga in nu dona halo kalpuito nuwa halo kirle vai khatna aneya in biakna dokan kil ho turin rotna aneyani ti asoi chuaka Iran nena hian in biakna dokan kil haduni ti hriat tina lekha hathonani ti asoi langbok President Trump hian kumsang ni sompariat khan inremna masa nuclear chungchanga inremna halo chhuasan towa mase kha kha thil thaber halo ni haulo maya Iran chuan ama kutzala nuclear ral thuam siam chuak turin zalen na anei pha heiwang hian uranium enriched sang tak nuclear ral thuam engemozat siam chua thaina tur stockpile halo siam man to ane President Trump chuan asaidanin lekha kaziaka in biakna nei ka beise ni ti ka hrila achan chu sipai tam tak tirlu angayani chuan antan thilrap thak tak ani donani tin Fox Business na hian a hrila chuwang chuan nuclear ral thuam kan nei tir thailawang hati ale khathon hi Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei kumsomriat le pangami nena athon nin hriat ania masa Ayatollah Ali Khamenei chuan tunhnaya US nena hin biakna nei chu economic sanction US lakatranga kandon chung chuan kando dalani hati Iran Foreign Minister Abbas Araghchi point US in maximum pressure policy kalpuya Iran daudalna tam tak hi achun zom zelani chuan mai chana in biakna direct negotiation engma kan dulo hati mase Russia third party kaltlanga in biakna rod chu hei hian ahuam lawani tin Abbas Araghchi hian asoilang boka Russia Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov point Iran nuclear program chevela thilom dan chinfelna tura international malak na chu Iran ambassador Kazem Jalali nen han soi ho toni ti aron puangzui ve boka Donald Trump trangorngor clear tu tetan chuan Donald Trump thop tu media tenau jok te mutur omnuala mase khovel hian tuna han thlir dan bera chuan President Donald Trump hi atram masanen khan in leding thok angkluk ania Iran nen nuclear deal anei kha Iranin uranium manei belzel na turatana konghon saktu ania tichuan rukin Iran hian ral thuam siam chuana tana man tumin malakna nei ti US chuan hapuanga chu nuclear ral thuam an siam chuana tur uranium supply ti to pani na turin President Trump khan khain remna tang khan ai nu do san hani masetuna hian Russia nen in nim nai khriat ani mekawangle Ukraine in dauna ti topna tur chungchanga hian Russia tan ham thatna aum ngei donani ti po achiang to boka Russia in ham thatna hanei turmai baka hian Russia thian tha Iran chu US in akrek na zongjong hli saka Iran nen nuclear deal siam tharle tur hian Russia hian aphutan yen ringa krek na tam tak hli sak phot ani lo chuan hemi chungchanga direct in biak na chu Iran chuan an dulawani ti an puan rualin Russia kaltlanga hin biak na ro chu han pomani ti an puanga te chuan rang takin Russia haroin rolzuya in biakna nei puitur hian Russia chu hain hongani ti hanpong zui veta hani tichon President Donald Trump chuan Russian President Vladimir Putin chu Iran nena hin biakrem na thoktur mediatoratan hapomani ti hapong zui vele taboka President Donald Trump hi hatram masa chungjong po khan haro rel dana kan fakem ema kan thlop lea tun trumin thana po khan tlingle ngei se kan dua kan bai seina hasang lebok ani mase tun thlenga foreign policy ha kalpui dana hi chuan kan bai seang khan thileng ma ha thleng don lo ni in ha hriata Israel le Hamas boina chungchanga po nimin lama kan ron report tong khan Hamas hotelaka last warning apea mase Hamas hote hian a warning hi an zom don lo ti an pongzui hala Israel sipai ten Gazan chuasana Gaza hian humanitarian aid te ronlu tirle ani malo chuan mitang pakhat ma kan chua don lo anti te chuan mithiam tam tak ten an thirna tang chuan US hi mai ni nei hangdewin han soita Israel point a khriat lowin Hamas hotanen direct in biakna han lo neya ale lama Israel chu chak taka thopangin halang bok ani
Donald Trump thil tum hi khovel hian a hrethiam lo tin mitam tak ten han soi thina mase tuna chuan an hrethiam mek jok nin halang ani Palestine thlop tu Al Arabi Al Jadid chuan Hamas ho ta chuan US hian akong zolam tur hi hriat an dua Hamas nena thoho na thajok nei aduni chuan chu hati tlang hangaya ado daldon ani poin rang taka in soifia turin han phu tani tin han report ani tichuan Iran nen hian nuclear deal han siam leni chuan uranium tamjok Iran hian han hule thayanga tuna Iran nuclear program chungchanga hian khovelin azukriat fe thailo thil tam tak aum boka uranium tamjok andongani chuan lauthong berle adulo ber tur chu Israel hi hani donta ani Israel chuan Iranin athop le achom Hezbollah firfiak bol tele Palestinian firfiak bol Hamas hotelaka airstrike ane chunjom le tameka Nizan Khan IDF ten Hezbollah hotelaka Lebanon ramchunga airstrike anaya heti rol hian Gaza po Rafah khopuya tanga chimlampanga airstrike annai bok ane tichon Israel chuan anna hi manmo takin an thokjui tamia mia maya Iran thui hroi helpol le firfiak pol te hanon pongpor na salea Yemena Houthis rebel sauta chuan Israel hian Lebanon le Gaza beipui thak na hanai chunjom zelani chuan Yemena Houthis sauta chuan Israel laka beipui thak na lian jok kan nei donani tin Israel vaukhan na hanon de chok zui vele ta bok ani tichon Nizan Khan President Donald Trump malak na dodal turin Islam sa khobetu ramsang te intel khom chuan thutluk na lian tak mai hansiam ta Organization of Islamic Cooperation chuan US President Donald Trump Gaza khopui lua achunga chengte mundanga son chua atum na chu dodalin thutluk na lian tak mai hansiam ta Organization of Islamic Cooperation chuan Nizana Arab League member ramte emergency meeting anei na an dodal na thu hi pompui turin han theluta Arab League chuan hei hi pompuin han dodalani ti an pungjar ta ani hetiangani meklai hian Ukraine indona lampanga po US in Kiev nena intelligence sharing hati top nuwa Ukraine rampum puideu thoa Moscow sipaita chuan missile le drone strike anaya Ukraine ramchunga ballistic missile tam tak an kapluta drone hangemazat an tholu tirboka Ukraine ayo palai Ukrainian delegation team tele US counterpart Saudi Arabia tenena meeting nei tura Ukraine lam hanin buat sai mek laya thil thleng hania hetianga Russia Ukraine ramchunga hachet lewakawang hian President Donald Trump chuan tundin hmuna hian Russia hian Ukraine chu indona tol hlom taka asiam le tameka heng thil zongjong ngai tu hi chuan ceasefire in ka haina thuthlung le inremna thuthlung hanjiana turatel settlement agreement hanti mai Ukraine rambung thran Russia in anei hlenna tur chungchanga final decision siam ani ma hetianga thila thenawang hian banking sanction le sanction dangte tariff lian thamjok te siam turin Russia laka hian ngai tona thuk tak kasengani tin President Donald Trump chuan asoi chuaka mase hei hian Ukraine abarakhaya Ukraine ramhroi tu mai nilawin khovel ramdang ramhrang hroi tu ten soisel na hanei zui ngala President Donald Trump thusaya hian Russia hi hrek na hapengei don ti soichian na haumlawa indona titop tura malak mek laya hetianga Moscow sipaite nasataka anchet vak mai hian Russia laka hrek na le tariff sangjok lak chungchang te angai tu ti rumrumani ti asoi chuana hania mase chungjongjong aya poimo jok chu final settlement agreement on peace chungchang haron soi hi hania kanron soilan photo thin Russia chuan anram lak chin rambung than pali ta chu anram chungani na ti danglam hanram ti don lowani ti anlo sei towa President Donald Trump hian he settlement chungchang haron soya hian peace agreement anjiana engchin nge Ukraine ram hi pekatum ti hi zonalian tak aumta hani President Donald Trump hian Russia vauna thu chu asai chuak tel ngai maya Russia le Ukraine hian tuna hian atlai ma hian dokana in biangna lampang in panvat atulani hatia mase heti rol hian Ukraine ramchunga Russia sipai tachet na sul nu chiang tak taka satellite thalak rontilang trin US Aerospace Company Maxar Technology chu Krenbe anivele tameka President Donald Trump thupek na angin
Mexar company ten satellite thalak an access sa andon ve theina chu ti top sak anita hani hei baka hian Donald Trump an Russia laka vaukhan na asoi nu loka hian Russian President Vladimir Putin chuan inremna duni tin asoi non le boka Ukraine President point inrem adu boka chuwang chuan indona hi top sanin inremna chu athleng thuai don ani tin aron thual non lea media lian tak tak mai politics sin a khoi boi velo Azias te Atlanta Journal te chuan heng thil zongjong hathlen nuwa po hian President Donald Trump chuan Russia laka hian norna natak apengam lawa Russia laka pressure pekai main Russia thian thra Iran laka US in crack na halokal puito zongjong te chu li saka President Trump chuan malak na hanai me kani hanti an report jaldan chuan President Trump hian Russia nena hian Ukraine rambung thran pali te hi Russia kutapek atum to ti hi achiang in hriata President Trump hian indona ti top na lamain Russia nen anin kung kaina le relationship te siam that hi athil tumlian chok ania chu US economy choice na turata na haruam man na hani boka masa Ukraine rambung thran pali te hi Russia kuta hlan ani chuan President Donald Trump malak na hi Ukraine tan omjanai lo ania ama tang to khan Russia chuan rambung thran pali hanlak to chin te hi Ukraine hian an kutan hlan ani chuan indona hi to pangti an lo soi fo to a chu Ukraine hian ti se chuan mana khan indona hi ti top thai ani dai to ne antibok Mizo YouTube channel krang chuan President Donald Trump hi langtlang taka thopa ron focus masaber kania chuti rol chuan amalak na feltok lo nialang te soimam zelero kantum lawani tiero kan video thlir tu ten min hriat sak kan ngen cheu ani